Ya. Ia le tua nei tula na fiafi. Ia tonu la amatalia tatu pokalami talo. Tatu talo. Na tua lo matou te mau le langi, matou te whaftaia lo lofo malawang le lei. Ia la ufio. Ia ngai e fo i matou pokalami mafufuanga o malawa. Pe o le masani e le aso ma le aso. E fa mele upola wa fionga tama. O le manatua ia o tonu i le tangata. A o ile tua na te patau ina. Ia matou te patau tua matatonu. Ia sa e patau ina mai leo leo ina i matou le ne yaso. Ne la we tu te tai mai ei. Na tu se hua meise se matou ola. Ne tu la na fia fi. Ia le vinga na tama. Fana e fa puluina e oe fa paleina e oe tama i lau vinga. Awa te tau mau na mea ia te oe. Tama la matalia na matou porokalame matou te walawina la wanganga pa ia. Pe nao ne fatasi mai ate matou la mtaina la matou pokalame se yo le fai unga. Fo i le vinga ia te oe tama yelo famnianga. Ia nganga fo i Samoa lo fa penao na mafuta mai de neipo. Yelo famnianga ia te la tau fa u la tau fa long. Ia fa penao ne fesuswani mai ate matou. Na hosi upo te petala ia mo i matou. Fa manosina la matou sa waringa. Ia i le nei fo launga. Nei o langa te ma i ere foi lo famdang lunga sunga le fafengainga ia pasta mai pa penao na fafoina le matou por karame le CKA nei AUCKLAND ia ngata foi le wo mai masani o so tu fafina te ma mantina ia mai se sunga fafengainga so spata pe taulanga pa ia na mafuta mai ia lo famdanga ni tula na fiafi pa mangaroina se matou se no oi sur matou ri ma matou faula amen amen. Yeah. Hallelujah. Yeah. Yes. Oh. Hallelujah. Wow. Yeah. I fia foi Samoa. Ia patulima foi nei tuna le fiafi. Patalo fatuai. I le swafu manu malo, ma le swafu fa perpelo le tatori, ma le tato faola. O Yesu KERISO. E le lava sisi a swafa e siliona e fatalo fatuai. Na le swafa lava leo Yesu KERISO. O le tato sia. O lea lava tato te fatalia. Na toi a fio mai. Ia o le swafa lava leo o fai e oe mau. O le toi a uria le neitu la la fiafi. I ngā ia fo i la tua. Langa leo leonga. Malana pui pui nga foi. A whenga i tatou me whiau mga ruenga o whaiwa lo filima. Peo na masani ei meise whanau iawa o. Ia. Taita mā. Maua de nei lau lau. Nei tu la fiafi. Ia leo wa toi ana tu tatou lai. Ia kilangi ia. Na ngā mo lalo. Fata alo fatuai. Ia te o tō malau. Samoa la tunu pele. Ia le whangaruina foi le tatou fata alo fa masani. Sua sunga i whawhengainga. So se fata pei taulanga. Ia wai le whaapitao. Nafa fo ia nei potalang. Pokalami ia. So se ngata po so se tō bini. Wai ana mafuta mai ia. So whana i Yesu KERISO. Whataro whatuai. Ne ngata po i lea i tamā matina mātutua. Ia uso mo tō whawhine. O mai masani. O tato pokalami. Whataro whai. So fo Yesu. Ia. Fia fo i la nganga o te maura wanoe whatasia tō marana au. Ia pasta na uru ya mo fone avanoa e fa penau na feito e foi tatu live ele fa mnyanga le tua ni la sisila mana mai mo mai Samoa ni netu na fefi ia na sisila mai nunga tatu peno bolunga foi tatu alata yo na la vai fa wa de tatu tusi te we sili Samoa la se mafuanga wa ia na mafawo vida peno nei tusi ia le va pe fo iwa matu mau ne tu ona le etele tu ia ai sina tele tu ai tele fo io sia onga ta wo le tu ia na we si la mai i le tato tala nei tamā e FAATUATUA ia KERISO fathers yeah, faith in grace. Yes, yes, exactly. Yes. Kori pasira ka ingirisi ya pula o Samoa ya fa liunga ia o le na fa spaitau ya le tatou talana mo le nea fiafi de vai aso na mavai tatou ai le fools for Christ po le lea mo kusa lela o tatou titilo
I lisi la levo o mai tamalo polo. Yes. Le ngata ia. O umatu isi levo. Ya la wa e se foi ta o de nei mata. Ya la tatu foi ta wina. Ni tu la la ai va tu la no le ai la wo. Pele. Ya la famei polo la wo pele. Au pele. O se tu si atu. Basta la ulu. Ya, mi ia li. Tai la sunga tai fo le. Meno ne fiafi. Io e Samoa ia naua, ma e foi ona 𝚜𝚘𝚎𝚅 𝚜𝚘𝚎𝚅 lana ona foi ia. Ini ne fiafi ia matai o tatou peno ia vi ia le li. Te tonu foi safia ngai e fia unga luenga le yaso tu te fai vai tonu foi o ainga. Ia le ne o tatou toe filoa i luma no ia pi o upo le atunu i le anga le leima le lofa le tua ia 𝚜𝚘𝚎 a fai fatu a e maua mai tatou ala ata le ne fiafi ia 𝚜𝚘𝚎 le sofa manu malo Iesu KERISO lo tatou alii ma lo tatou faola ia pe ia ona sauna atu foi lana ona nei ne fiafi io e o ne tusi e fe sui ai e fe lanu ai e matangofie le anga o le tusi o lo iai ma mea alofa le anganga pa ia tasi le anganga pa ia ai lasi ana mea alofa ke le lao le tusi nei io le aia wa iatu langa aka ko kope la unga ngeli kusinge ye mise ya ka ko isi mea nga la nga ma fu nga la nga tusia ile tusi le upu ya ka ko ke tiskasinga ma ka ko sia unga yelon tau fa ma wina lo e fiong pa ya le tu lo no winga so se upu lava lo yai e yai lo na tau le ma lo le tu man tu fo yo le ma lo le tu le o ka ko unga ye mea uma ngi o mea uma o le tale le lei o le malo le atua ma le vola mako yai mkako yai ne fiafi ia o se whao talanga le na TAMާ e no e FAATUATUA ia KERISO ia e no e mana o mia mai mana o mia fo i te tonu o a inga se TAMÁ e mana o mia te tonu o se atunu se TAMÁ e mana o mia fo i te tonu o le ekalesia a le atua se TAMÁ I o le alanga te tau fo i leo ni tatou wai pero fai aku. Le vai atu fo ia e tatou fai upu. Le vai aso ma le vai aso. Ina ia tatou so pea nei lava me ta upu. Le anga o le tala ino o le tala lei o le malo le atua. Ia ia vai anga taua. Ta kako kilo le ngā vai aso I le so ni atu o le apostolo fo ia I latou uma fa mai a alanga ule ola lava ia selfishness. Le anga manga o inga yala tu maluia koronito o ko e FAATUATUA ia KERISO e alanga ngapi o mako mamo solo pi le ingo mato ainga e mato ki makikiva mako ui mau fe ai o nga ia ola maluia o ko si o anta ka ku keiro o aka mo tangata wa tuina atu lo na ola ato toa I le atua a pe na yele mta upu lava yaso a FAATUINA o vale tatou ona o KERISO Iesu. Le vola ka ko maniva ya solo FAATUINA e manga mia le TAMÁ I FAATUATUA ia KERISO Iesu. Le anga le ka ke ia I tusi le. Ka pe atu la apostolo vai. E kele ala va nga o Iesu ya o ko. Ai kasi ar ka ngaka mai manga mia ku se TAMÁ. Ka ia o ko ia KERISO Iesu. Praise the Lord. So me vola le ka o fo si me. Wala nga e mawhai o akele o ia KERISO. The instructor, the teachers in Christ. Ai la I kiki kangaka ki whaasingoa le kangaka ia Iesu. E mga omia la, whamela polo. Ai ese si kangaka ko ke fia ai mako kilo ia, vai mai ia. Apostolo Paulo. Ia. Pe foi la mga yanim ka upunye fia fipengo vai aku ia susu ia ka kom ka upu verso umai le fa pe Vangana ai series ai o isim ta upu ese ta o ma maka no fi. Ia o ka ku finga fonga ta tu korinito. Inga ia ka ko lo e ala na tu sia I Iesu. Tu sia upu ne. O nga ia lo ta o lo ta to o langa le ngato ta to Cristiano. Au ka ko fo yo ta tu no e ka le sia. Ia ma isim yo pena e ma e fa lu pe sa moa o nga le tu. TAMÁ o le fale. Por TAMÁ fale anga. Si Ilum kau pula ni fiafi. Awal lava yo ka ko mangaku fa ma e me le. Le ang TAMÁ lo le nga saungo. Ele o sika ngakai. E kele o taito. Amen.
Alang o I fa mala apostolo Paulo. Ei. Ia o kolo inga le kangaka le ngi fa ya. O e mga omia o ko si kama fa le nganga pe o ha o ngi Paulo. Si me vola le ka o ke le ai ino isi kai mi pe o ba o ke le taito yo ka ko manatu mo ka ko ngona mo ka ko ma ka ufa. Ai misi ai le me ka ole tangata fa TAMÁ father ele ka masawa vai ka ke mo mai fa yupuia ele ka sawa ele ka mai fa mo lunga ele ka ma fo ia fa penga fa sa auxilio na langona ai o TAMÁ fe mai e alofa ia KERISO Yesu e foi lá le e fa ingo ka foi que malo foi begotten beloved means what e makua fa sili alo na banatu e ka fa ga Yesu a sili te ia KERISO me foi lá le ia ka ku lu ngalanga o Yesu KERISO o le mea le o le fatu le polo o le manu lau ti le ale apostolo na la io le fatu ina le kale sei koronito ina ia tai koronito il tangata no ia KERISO Yesu ia ole singa fa pupaku ni fiafi ai piun ka ku ia ka ko ku o le tatou e mga ia TAMÁ fa le nganga i tonu o le ngaluenga le atua ia KERISO Yesu ai e vai aku so skama ia yo na tua fa TAMÁ e alofa e loa o e loa fa tonu e loa foi la pata to me foi la le ye fia o le ka ku kalkalango am ka ku kilo ia e mai ia le fion pa ia le atua ia se fa pulara ki ma se fa ma mo tato ne fiafi mene se fa pula ai malo sa no ko le suka luia kilo le fiafi ia na tato foi tau mai la ia fa pena sa mo ia lo tu si pa tasi mo ia ma ne fo ia de tato foi tau ia pe ona masani ia tato po kalam ia la fo so si de sila ma so tanga ia ya foi talai mai foi le tua se fa malosi le ngata mo mau ya mo tato uma a malosi ale tato sabone ile tusi na mo mortonito no matau por fa ya foi tawina male foi por fa mai o te le tusi atu na mea e fa maina i oto ai pe tai o te apo iatu ia te oto o la lava fa na beli awa e ui ina to amano o tai tama ia te outou ia KERISO ai pe tai e to ala i titi outou TAMÁ awa na ofa naua outou i le tala le lei ia KERISO Yesu praise the Lord amen esermana ia hallelujah mas pai taulia Mande vai tawina fa petania. I write this to you not because I want to make you feel ashamed, but to instruct you as my own dear children. Amen. 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 Tilai na. Iya. Fa upule smurfa. Hallelujah. Mai. O tele tu siatu na mea e fa amaina i o tau. Mea mua na. O tele mana e fa ama o tau. Yes. Yes. Absilila, asa fa ama. Ona foi ya tapenanga Paulo. Titilo le sa morta penanga Paulo na saumo ia e fofo ele fa fita o konito. Ele está mai tapena. Ele está mai fa fita o lifo. Ele fa pena fa fita o le tasi. Le ai na São Paulo e fofo uma fa fita o. Fa nga Yesu KERISO. If address umai problems here to tonu o le kalesia le komito. Me no vai ter time no sola isi tato pokala me mo ma vai. Ina wa fetala ile tu ya no faule va. Ele fa winda le va e fa tau na o le sanga le mu no ma na fa na man. Ana faule va ia mausa lile e fetau lile e ma faiona te te ya tu ngalo. He did not build the ark just for safety. He built it for the situation. Yes. Le saula Paulo, ele sau ta pena mai na o sina vaenga. Na o sina ka mai situation. Le ai nga São Paulo e address the situation a koa.
o le ese o mangaku o afa fikauri o male ka kong ina o sila fisa mo le totoni le na Sao Paulo e li fa pena sau nga sau nga sila le ye di tato mata mo mona yai Sao Paulo ta no me te tai tu me le te tai Sao Paulo kengia me se mo leva ka mo ko ana nga ai ko kia ko king mar susu you still drink the milky ko ka o le wa o se sua o le au ke o ka o mai Paulo nga levos apostolo kai le ala wo o mai la le fia fidene le levo ka o foi le la fo me la Paulo le la tanu no atu la fata ma ia te o to e pe o to a la fana wa fana mai ia te i tino nei a le la fa de nga e se ma na ia tato ta de se la mo esa mo o e fata ma ia lo fana are you a father? Are you a spiritual father? Do you spiritual kids? Esse era mana ia sa sala você sei Paulo i. Ele nga sa uma Paulo fa nga uma me kokia. Ele fa nga sa Paulo apia. E isi ari karisi ko nito. E la vai o fa kai kai. E la vai o fa apostolo. Le mai Paulo le o kele ku mamainga. Aisia o ngai ku mamainga o ke wiso. Nga sau ke wiso nga lo fa moni ma fa mani ta le la sa wala po le na ta tu tala no ai la le vai aso na ma vai ta tu por kana na fa mai wo fools wa via Paulo ma tanga ta pe wa vale o vale fonga le e ta no atole ka le sia sta sia kala Paulo Yesu ke wiso the soul ma anta fu Yesu ke wiso no Yesu wa ave Paulo ai sia ona le na wo o mai isi tu na ta wala la wa matan sa fa ko ingana ya na we si le pisa mo pe ya to tono lo ainga leo o matu e fa na ese ta u na leo tu pulanga a fai o mai mo mai mata mai e ese le ta u na leo le leo o matua le leo o tama le leo o tina le leo o tama fa le nganga ese ta u na leo ona yele time yo o mai ai fa fitauli ma fa so songa lo lango tangata e toi mana tua le leo na vai na toi mana tua tangata le leo anoa ina wo o mele lolo le si o leo le fa me o mai na tato fa o va va na fa tala lea na sa wali stalinga la kulis stalinga pe o fa yaonga o le mele ya kwa ko la kwa stalinga diskalinga la kwa ia fafu la kwa ngwa fafu anga nga kupu ro fafi kau ki ofa me acho me ko ngwa fa me sko ole nga foi la alerta to por kalam ele matelo mai fo ie fa pe o ma u wa sa o ma me to le ma mai ona o sina FAATUATU ta talongo atu to fa manatu atu to pipi yama pe isu se fe au ta wala na mo ina mai no foi ta watu na university mo mo o me pau I am a trace of afita do it as your best amen I want if at na ona foi alu saunium onga kele ropo la lis fa fika u so me kua na nga sawa Paulo fa nga pe o ngai vale wa makalonka Diego aria ko me polela ina ngo kele kusia kula me fa pe a me wa na ka ngo ka wo ko me ko wang sana ma ko me si le nga kusia ko mele o lo apo pa o lo wa ya no fa ya ko lo fa nga ai sia nga o mai ka pe o po ma ku fo si o mai malo anga lo ka mi ke ku a fi o mai la Yesu Kristo ai te lo me tu amen vai do vile tu vai ta una fam o tele tu sia tu na me fa mai na yo to ai peita ai peita o te apo yatu e peita o te apo yatu o to o la fa na bele e esse fa na ai ko bele yatu ba vai e esse fa na ai ko bele Tala mana fo sia tale fa me ipo. Awa ke fa mai ngalo fa.
Yes. Kena foi o kai mi matato matu. Pe ka fi ka ko fa shame fo. Ilumo tanga. Yo o loi me o fa ka. Ne ko fai se me sa mo manga afunga ni fa dia di oi. Ya. Ai fa pa ula so fa na. Kelo era fia yo lot of fa na. Ya. Kelo fa na fia lot of fa na. Yes. Era fa sa mo. Era ngana mata upule. Yes. Ono le tupulo langa ni fa fi tau ia. Amela pa o telo mana o fa mai na o to. Alo apua ia te o. Yes. Apua i de tato fa na. Apua i de tato ekalesia. Apua i lo fa na fa le nganga. Ai au te fa mai. Yes. Isi ale message le sa o Paulo. Ma nei al fi au. Amen. Ma la ia fa i posuma lima. Awa e ui ina tua manu o te ta. Le upuna ia to tele. E una beo manu au to tele o tangata to tele o to te ta. Ai fa mele le fatau no fa pertania. Mo le mana tupulang talo fa mai. For even if you have 10,000s of guardians in your Christian life, esa o le mena. Ti tele isa mo. Do tele yo tato be ka idols, me ka idols o le vanau. Who's your favorite player? Alisa Vea. Say, o mea vai look up by Kamaiki. The talanga Paulo le tau mai. I know you have so many guardians. O ngai makuwa ka koe. If you want fa kusa lo fa me. Kima Pio David Tua. I have sitting in sos ka meki ke sports. Who's your favorite player in the sports nga? E ka o mela koe ho ka famous. La pepsi kula oye ke ma belang Jesus asia o me fenga kale o langa e fenga kale o langa ko fa tu se pe kibis al pelo fa malo sina Paulo I fa mai wa e oi ina to mano o tai tai to ma ya to ya kibis ai pe tai e le to ateli o to tama awana o fa nawa o to I le tala le ya KERISO di su vai tawina le o Britania. For even if you have 10,000 guardians in your Christian life, you have only one Father. For in your life in union with Christ Jesus, I have become your Father by bringing the good news to you. Amen. Amen. Hallelujah. Ke ila o kamaya ki o ko. Nga o sao ngai ko ki pepi. Ia fa kai le ri o lo ko sao ba. Aisia, o nga. Ele se mela mi ka mi kai pa. Ai fa me o nga kala lei o nga le foundation o so mais. Foundation o umma fa ele tu. No sao wa ku yo ki. O ke lo mi kala fa pe wa o apolo. Ni ai. O le mea nga sao ma o fi au. Ale lau ka unga ya o fa ka ma. Yes. O nga mo ia kere ko fi au ben sa no sunga teka. Ya nga le ya ko kiri lo ni fi. Ya so wala vanna si ba ku I lo bo pere le si paso nga ya. Ya over to you my friend pastor. Ia le ri. Ese ka o mele o ka ia ka o vai. O so se pela sa no ia la fion pa ia le tua ia o se tala mai na o ne ya Paulo. Ele ai sona langona e ia se manatu fa ma ya tangata tali tonu po la na fa nau e o tali tonu pesa tali tonu fo ia KERISO le taimi a o tau fai fa a matalia ma lulu ina le fatu tonu cornito e malama le apostolo Paulo as a father ile fa ka ma o langona e malama le ia ile apostolo pena ile ka ko kalonga ni fiafia. You know, fa mela apostolo Paulo e uia nga ko kele instructor o guidance ya o to. Ma o ko winga ya KERISO ai kasia e mga umia o ko se kamala o ia nga ka ia o to ile tala le lei ya KERISO Yesu. Ele ia isa singa la ko tala le tonu ya Korinito. E fa ola ina ai Korinito. O le apostolo Paulo lea na ia latu ma tala le lei lea. I te tonu Korinito. Ele fa bela o ia se fa o lungo la apostolo wa nga o ia. Ai ole mea ole mana ole apostolo o nga o ila to o la na fa nau ile FAATUATUA ia KERISO. Ai me foi le e fa longo o sau noa o una le tua e ala o nga pie
e vale alofa au na le atua le ngo le manga o sa mai lo lanto loto ya keriso Yesu tonu le ekalesia ina ia maua le ekalesia ina ia maua tangata tali tonu ya keriso Yesu le moni ma le ato toa o rona manatu i le tala le lei me foi ngā lei kongo isi constitution na isi loku e a se loa se fai au se si maka upu ese mai tuspa ia io kaunga kapenga na ako malu ese loa man lok ese a pe o mele fa mai apostolo Paulo le anga o ia ka ia o kouma vatua tala le lei ya ke o kou korinito o le mele e manga o mia o kou se kama pe o ia Paulo me foi le aongi o kako fo lunga foi pe o ma va ko mala o ngi o se me ka ua le ai o keriso e onga me uma fai unga lava le mele ka kalongo la sui le ngo fa ko el apostolo Paulo vai o korinito a wala yengi ko fisili mo ko fa mo lunga o ngawa ya o ko uma me uma ka mau a inga o le poto o me uma ngawa ya o ko a wala ko ke fai mai o e onga po Paulo po kefa po Apolo onga a fe mane tala na apostolo Paulo le ngo me uma ngawa ya o ko e au keriso fo yo to e o le atua foi keriso atua fo yo keriso vai na ole o nanga le apostolo o lo na ma fa ala wa lunga le manatu la apostolo Paulo le tangata i lo ya Yesu keriso si sila foi ma tanga ya tu singa e always love I mention el apostolo in Christ for Christ to Christ e fa ala o lunga ia sa le anga le tala le leile le nga la ku mai e tonu o korinito ma matalia ile nga luenga korinito au ka ko yai pela i ko korinito de o nga mai kangi wala nga tau fo tonu o tatu e kalesia piona sa unola na unga langa ile i kusia tu l'apostolo fa ma o longola fo l'apostolo Paulo o se tangata o fa wina mfatu muina le nganga pa ia le aiso na longola na te fa maina ye o lo talitonu masa talitonu ya keriso Yesu tonu korinito a fe mai le kala l'apostolo le anga ko kele kanga ka ya o inga keriso tonu ina ai manga o mia se kama pe o ia na te au maia le tala le lei ate o tou matata ia o tou ya keriso Yesu ele o le langona fo ile ya ka ko umale fa la kiki ka ko o fa makala ka ko i le la rolangi makanga ka ri fa la inga male kalesia ai fa makala keriso let Christ rise and shine and extend the gospel of the kingdom of God through Jesus Christ iko kongo e kalesia walava ia ka kou matou la tou I am I my no Yesu keriso full stop hallelujah pio la nganga la le apostolo la o korinito wa mika ilato well let's find me wa kele yo le fe ese inga di tonu le kalesia korinito mal fe vai in sia langa le la ka ko lo pe ya ngi vai kai mi a o ngai nga le mau salima o inga le upole tu ko mafkanga a o fia ko manga isia o nga foi ngai ye wa ba lo le menga wa le ku mau ma le fa mau salinga manato tangata pera ku sia ko la apostol fa me ya le anga o le o ruinga o fa fe vai inga o ko mo fe ese inga o ko wale ka se me ko ke manga ku o le mele aongi o ko manatu ai sesiku au ke manga o ai o ko mafau kalia mo se fa ku anga ko ka mal ngi o Paulo ya te o to fa mai o te I warning you ko le si war ka si le ai tu le o le tama tonu le o le tala le lei po tama fa le nganga o le o lo lato i loa le ma lato loa ma la ngona me o lo fa pena o na ui e le kalesia mai na apostolo Paulo o leo ke iloinga ya e ke le a mea nganga ui ai pei tai o te apo iatu ia te outou e pei o la uflava whana upele o le whanau whale nganga le apostolo lango le kalesia lea a maka le apostolo
Kau la apostolo pi foli nga mai kau la apostolo o sanga fa ngau le tino le nga fa ngau mai ia ilona manafa sa itulo ono o le tala le leia keriso Yesu le ana ka ke lo ma tino ai le fa vetai o le atua le nei au ona o ngolo ia ilonga langona e kau lava o ko fa iloa ya korenito le nga amakalia lo lato o langa fa le nganga o Yesu keriso le so samo ele fa ngofie ai fai ngo fie e pa ka ko ma ku ngaku e kai minga makai o nga faula inga o ka ku wanga sa faula inga le tan le lei o Yesu keriso na mai e ka tu matua o mai o ka ku fai a onga o mai le fa fe ngainga a matali ai lo ta to volanga fa le nga pe on ka o nga ya popo ya ma woni so se ka ma no fa la va e ye isa nga la pta inga e woni e ka la ngo e fa nga ya wa o isi foi pe o ka fefe kala ngoi fa nga al meia o le fa nga o Yesu ma ka ko mai foi la fa nga o le tu po fa nga o fa le nga i tonu le kalesia e pe o fa ya ku ke lo ka ku fa so isi aso il fe silinga i fa pe e inga nga ka le leima nga ka le le lo lang i oi e inga nga ka le leima nga ka le ko ngo se mu i oi e inga nga ka le leima nga ka fa le ko kiki ale le i ko se ai ai ale lo ku i oi e inga nga ka le ka ku kiki ale le ko kiki ho fo le la fa u ko le lo ala le me ka ko fai ya ka ko longa onga tau taia fa tama o le tama fa le nganga ya keriso Yesu amen o pe ngo va ele ku sa uma ka ye ko le kalesi isi kai kasi kai lua kai koru kai fa kai lima kai sanga kai lufu o isi kai lufu kasi kai sanga fa pe ka ko ya uma ku ele le fa ka lufu kasi fa avec qui lufu kasi la ya fa ya me se even na fa se fulu la ke lo ala o foi a inga o ke ya ala ngo fa ma ku il ma ka fi lo inga la ke lo ai ba ku fa le nga ke le e lima se fulu ka sa ka ko ngal ko tala le pe o fulu ngai lo ale ala ka uma ku wa ka mane haleluya o ka ku manga o lima ro ka usanga fa longo mai ke le fa longo mai lo ku ngo sali oi e o kala ngai sikama le ai ele ka ngo voi fa ku sale tino ngai mai fa ku sale me ka o kasi ka usanga le la ka ala lima ka usanga ona ya mai mami fia ai si se fulu ka usanga ta same thing la wa ngai fa ngol fe au la ai le ia le matua le manatu fa le nganga o ka ko la manga o mia le tama fa le nganga i ko o ngaluenga le Yesu ya ele va pe fo ora o fa fo ile se kala ka va pe la ya ele ka mi pe ya o ka so mai I warning you o te ana pata yatu o ko ora o fa na o pele lo fa lo fa ngau e ke le fa ya o fa uma me le ngai nei lo fa ka lo nga finge fa vai oi san ku me nga ele anga ai oi fa fu ma sau fa nga ele anga fu sau fa nga ya o so a fingi ka wa ku tene vai oi ku nga me fa ye sa ele anga ai oi fa fu sau fa nga ele anga foi see as a warning ai warning la me kaula e fi me kaula lofa wala ngola apostolo ni e se apostolo fa ku muinga le lofa e foi le mala ke le ai apostolo me me ka me alofa fa le nganga no me wala le alofa fa ta tai ai fa me la apostolo Paulo nga se show just a show just a show vele show nga lu mole ale la ko ai no me la nga ma ka show ai fa ku muinga le alofa fa me ya kangi mai pe ale nganga pa ia fa manatu me vola le ka o kele le nga ia ka mi woni fa ka ko ta Tama fale nganga pe nga woni foi la apostolo ia Korinto o te apo te lofa ia te o ko la fana pe beloved begotten son children of the king te vai er komalo why vai ka vo lunga ko me ka longa last week e basically nga ka le yola mai se ainga ku langa le lei inga po e lo fo fika pa de ua pei o ia o se tama whanga mo se ainga le kawalo o ngo le lofa ia keriso Yesu ia le alawa va ai la i whainga maanga le aunga le ria o ai ka mifa mai o kasi ngai o ka maore
o le tala le lei tuina atu ia te outou. E wala le whawhikai le upo le li, mo kako uma, wa outoa i le tala le lei a Keriso Yesu. Auangi ngalo, o le tala le lei a Keriso Yesu, ngā lai o ngā maua e kako le manguia ma le ola e whawau, e leo se sia tala le lei. Ke leo se kala le lei a kako a inga po kua a mai ua. Leo le tala le lei a Yesu. The gospel of Jesus Christ. Ioi, e leo se, pe anga vai aku. E leo koe ka ua e paulolo ngā inga. E vai ngai kuskusinga ngai la apostoli. Ke leo koe ka ua mela o au sau mea inga milongi. Sau mea penga se kasi aka unga. Ai whai mea, ua o makua ia o foi ngā aku lo wola ona o Keriso Yesu. Fathers of the house of God. O le tamā o le whale o le atua. Le halme ka o le tamā whale anganga. O le fisosoani lea o le tamā lea. I ru tātou sa vali whale anganga. Aro i eru tātou tamā e siri siri o ia lea. E nā te whaatau teia o tātou anganga. O tātou spiritual, mo kako physical, inga ia manguia ma le leimea uma aere ngaka ia mako i wha maukari inga i kako mausari ia Keriso Yesu. Ia lau su. Ia rika i kaingi whai upua re la. Suonga o i ka wam. Suonga o i kai. Mai le whaitau ina le malo sa mo le whafonga ma le sisira honi tuna le fiafi. Mai le whaitau ina le o lene o te ai o iatu ia te outou ia outou whaawa o ia tia mai sumarfitu o le mea lea ua o au ina tuai ti mo teo ia te outou o lo watali pele lea ma le whamaoni lea lii o le na te whamanatuina outou i la ua mio uma i le ngaruenga Keriso pei ona o wao i mea i e ka le sia umma. Wow. E sere mana ia tala pau. Umma o na whai e le tau. Ai toi ai o ia. Ia o tau whaawa o mai a te ia. Sa moe lo na whaapela wairu toi a wa o pau. Ai mai pau ia o tau whaate. Mai Whai me. Whai me ia na o whaia. Tama whai e sa wali le example le ngā o kanga whaakaki aku. Tuan whai mele le tala paulo i le tatu mata upuna ma vai. Me wo whai au ma apolo ma whai ta inga mo o tau. Yes. I said that me and Apollos as an example for you. So you can follow along. So you can catch up. Ese mana yo le taita. Yeah. Ona ia istaita. Ia vai ko la lost. Ala hanwa. Na le ku ma va mai. Are you all right? Are you all right? But kanga ki kilo ku loa wo ka lost do mama. Yeah. Ka ona facing Yeah. Kwa ke le wiso. Ke le mapue. Nga mapua wo lo le ar mamo, mapu lo mamo. Nga ka usia me. Iya. Kwa mimilo mat. Iya. Menga vai ngi e ka fa. Iya. Ki kilo mai. Le wo. Na ka yuki. Tau ko mana ka si o le ko sa. When some or the training I can get away or the training for Matamua. If you want to become a good leader, look at Paul. Yeah. Look at Paul. Aisia, onga sa nianga ka malo. Anga was tuia lo e Keriso. Nga vaile de devoted ro langa ka malo ia Christ. Nga saule ko yei masimea ko fala vlavia Paul. Sa wa failo nga dona. Amo mai ale fa vai isu Keriso. Toma e whawhikau. Whawhikau ni so se koe ngā maka upua. Sa moa so se maka upua le kupu taimene. Tonoro ainga e kalisia ngā ruenga so se mete ye. Ni to tonoro tusi lea. Ito nenga it happened tonoro le kalisia I Korinito. So se mata upu is in this. Is in this book. It's in this chapter. It's in this story of the Church of Corinthians. Na whamela ia le talabo. Le la ka ngai kuliaku la wakari ida. Ele se kuliaku la e koe sasape koe whakongo ko. Yeah.
a kulia koe whamangaku ia ke oko. Reminding you. Just to remind you. Vailai. Te wale tai whau wana na. O ngai ki kilo nge kala mere palangi. A man's best friend is his dog. Yeah. Palo hunts. O e masanga o maka I poka lame. Animal. Le farm la. Se kuli la ia meo. Animal planet. Wa se tulo. Kuli la I kamanga tua. E po fea menga sile. Kasia le pala awol. Kai ka. Nganga mapu wa o mamai. Le mapu le ngai whaia momo. Le mapu voi le. Pi. I. Le ale. E ga yei mapi e se fo ia mai nga mapu nga ia ka kusa mo pi e mapu. Ana mapu fo ngore fa le leo le kai signals. Ka ungo signals. Aki kilo la pe ka ungo singa ka fo ngale le nga ka fa ka ki kusa mo. Kusa nga no wa lu ai duma po. Me ia le la kure ide kai mai o ko kia. Wala nga kau share ba mo ka mino mai. Mele wo umanga train. Ai ki kiro ele arus ka nga ka mino me or ka I faule esa nga vai mo. Mo umale nga train. Ya la fo ya ruai le pa ya ruai e kai ele o mai mele nga foi mele nga kai faunga. Anu le ko mea. Le mea la yele loto o le ma. A titolo sa mo pena se fi aule ta mo moli mai e pau. Lo kom foi a ku nga ia KERISO. Amen. Nga usau mo kala o ko ya o e kam fai ku se kalisia o ko fa longo mai foi. Wa maka ko se. Nela o ko sa. Nela usau ba ko le fullness. A ko va ku la man hapa. Va sta inalele. Ale se haupa la va ko si dia ku ya. Ale on hapa va ko fa manga ku ya ki o ko nito. O mea umanga wa ia ku ya ki o ko. Everything that I teach about Christ to you and remind you, that's the same thing I'm teaching to other churches. Ele fa pe o esero kala ya o ko. Yeah. Esero kala ila e kalisia le o kala le o ia ko. Le la sa ku ia Timoteo fa manato o kala fa ngara fa o. Amen. Kasi leo apa Kasia leo. kasi word. Yeah. One voice, one word. Mantua na tato tar noi mata mo vai to ti mo. Ye me fa ye ka ka mo fa vai. But you better be careful. O nga ko fu ina. Na me pa ke digo fa si me. Bo ma fa vai. Amen. Alo kala fa ki o ko ia o kala funga fa la ka ile alo alo up. Kai ka ile TAMＡ ile. O nei fa is nice TAMA. E malosi ana na o ko ele lo ko ka ko pa ia to luto ai fuso pa ia to fina na lo to luto sa ia fa me awa kasier kala fa ko ma ia un sky ile kala wow manel fe au mutato Yes. manel fe au mutato as a good leader kai de lei ai sia on TAMA e FAATUATUA ia KERISO. Yes. No baila mo le manuia mane ma losi markele o me kokia ki fa ngai e fu fa fikau le nga kalu ainga lo e kalisia o la nga wenga wa ai fa na fa ne ngama fa le uso fa ne ngama te no foi nei fa fitau li le o tupu malunga social media te lo nei au na le wa te na vevesi te talo mo ilato te talo mo ilato it's the bit at time but in the same time I feel sorry for them so just pray for them te talo mo na ia ona ona foi nere tato fai tau tuel tato tapu o mapai o ngai ko kele perfecta ke ko kele a o se ona loka ku e ia o na se pu foi sila au nanga wo ia ya lela mo sau le foi me pokara mo lutina ya ngalo ya tato o le lungo le e le mo social media sa mo tano mo na ia o na ia tano mo na o mo metala po metelo mai ma o nisi ma au na mo ke na ma u fana tano mo sono teta mo to te talo mo pokala me o manava asia ono pokala mo le tam fai ekiliva tu le fa o maro le tu na ia fa so o la la lo isto
Oni mera so bulinga fa le kawari. Aha, mas mai sala e kawari ni. Pertato talo mane au na ia. Pa ia poto mane tama. Male va ai le fa tama fa le. La foi so va ai I lo tama fa le. Tatalo ai. Na pasi me o tau sasi lo va ai tatalo for your father. Di kilo ia le blessing mane manuia na ilunga ia lato. Au te va ai so tau. Para au na mai titule ma fa manuia. Sai mana ia reatus. Pray for them. Ele mo ka ifi fa ka KERISO mo susi. So le sen ka kio le upo le li. Ba la sa bo le sumar. O lo fi fete loto o isi voi. Peisi ai te I o le alu watu ya toto. Me sumari a va ve o watu ya toto. A fina ngalo ya ile li. Ona o loa ile. Leo le upu ale loto fete a lato malosi. Nuspulu a wa o le malo le atua. Ele o le upu a o le malosi. Amen. Mela ia fai polo sumatas fai pumuri. O le fea to te loto iai. O te alu atu ea iate o tau ma le sasa. Po le alofa ma le loto anga malu. Le loto alofa ma le anga malu. Some of you have become proud because you have thought that I will not be coming to visit you. Oi whananga tana ko. E pia wako fia e ari iwa. O whai aku lau lea laku ai laku ki mo ke o. Oka, e foi le mere e foi fafita o le tupua. E re malanga mai ia. E lo pure sa ko inga. Ure sa ko inga pastare sa non kama. Ba pia fik puke o ya, isi ya kam. Algo mai pau. Fai longa la. Ko ke fia e aria. Fa ku ngia o la ko pe ko ke fia. Pe ko ke mamo mo I mai a fa ku la ku si o ka I pe ko ke fia. Ya le se pasta pe ke vai pe fa ngo fia ko ka dia. Wow. Mana ia ru po ma si le. Pe la no le no su. Ai. Ya ro fa TAMާ fo ia na su ma le teita. Ya, pala ba sanga ia experience ia ina tatu ta. Taftai mo visit, ese ka o visit. Ke lo ngol ngal ngal ni fa ka mai ko ngal ngal le. Ia makua lava ka o soa. Ile o sai male lofa. Ya, male loto la le fa mai ia male chendo spirit. Le buka ko e mau ni ufuka wa male. Ia mau ka ko le anga le loto fo ile e anga malu wai le anga o le ekalesia. Ele kasi se kangaka la ye. E pe ia o konito. O kangaka mau mea, o kangaka ko amen. No kawaloa, o kangaka popoto Matamua mai o kangaka fo ele o kele fo se la ko standard le ko ngolo. Ai la ko mo fai la apostolo Paulo nga ia fa pa lengi uma la ko. Inga ia mai la ko e mai foi la fa pa ninga kamalo e mai umai lalo le ta inga KERISO Jesus e lo kon foi la apostolo Paulo me foi le ko fa me foi la le foi mai la kala la e lo la ngona Paulo foi mai o kele I manga ko ke la ku ya ke ko fa ma o le kasi le winga la apostolo la ngelo le la apostolo Paulo I ko kongu le kaimilea o e lengi kaimilea I kongu Roma I konito le ngai ku fa e lengi Greek Roman Greek e ka ua kele mo no le kangaka taua loa ma le kangaka o ina le lei ba ila o le tangata apostolo Paulo e leo ye yonga la ngona fa mawalunga fa pe o sili atu o ia o no fa le nganga le o iai e ngake makua I se upu nga ia fa luma ai pe fa mai ngai kangaka tali tomu le kongo koneto ai sa yang lo le Paulo e fa ka ua fo I le mai kaimi ma la ko kalta ora la ko fo yanga le tu langa fa taua lo kangaka e ka ua lo I kongo o e kale sia kali kongo male nu koneto fa mai la ko kele manga e fa ia nga mea ai le fa mai la apostolo Paulo ai o ke manga o nga ia o ko wi lo o le ngā o onga ka ape solo ma kou whaalongo longo iai ai o kou mga kua le tala le leia KERISO
le ngo va kua ia te auto ma ia ka ia o ko ia keriso Yesu si ole la fa ka foi la apostolo po mi ia mai fa pa lengi uma me uma a e pa lengi lalo le ao o le lofa tu no le tu ia keriso Yesu o la apostolo ele se kanga ka foi le fa pe ka ke lo i on history o le kanga ka lavalo na o ina le ngata o me ka o le malo o Roma te vo utaia o le kanga ka foi le leilo na o ina le poto le mafau also in physical sa is a soldier au unga le malo lomba ngapo ai mai e apostolo lona tūlanga o ia o le tangata tau ia Keriso le ki o foi lana tusi ia Timoteo va mai ia veo me tangata e tau le lei a Keriso Yesu se vai la ngol kanga o i o kulanga fa ki ke fa le tau vai o ngalua fa mai masikusi isi mal me fa ngo fia kamanga ko so mai fa umalo o ilo le ele finga ka la apostolo Paulo nga o iskanga ka fa me finga e kele finga me fa mai o ko yo ka ko ni vai kan fa ma kwa fa nga u fa le nga kilo mai fai loa ko o mo kwa e pawa fa le nga le foi kushima le apostolo Paulo fa mai ele lo me nga i loa ele o loa ga ko fa mai o le malo le tua le la loa mai o le malo le tua e dinga le a fina ngalo le tua le la loa ai va ve no watu o wa o le malo le tua e le o upu o le malosi o upu fa mo lunga o fa sausili upu fa penga o ngale bekia se mafukanga ai fa markara ai o le man o ngaluenga fa apostolo ile anga malu ma le loko maulalo le fa ai o ya po o le alofa ma le loto maulalo o le feo ko me o le feo ke loko ia konito ko ke manga o ke la ku male rod o le rod nga ko ka ke loinga tispa ia o le kasilia o penga fa penga ka inga ia se la fuma boy fa nga fo i so songi fa sia ma ke ai le fili o le aso fa ia la fuma boy ma le fili io fa mai ta vita la au malo to o le staff and rod so songi me ye lua so songi ia wa ye krak pe faz maquia é filho mas cara vamos com isso que mangau que lá com bem aí ako ora aí que mangau que mangau faz pau po se upu mai le lofa le ile tu tala ile loto maulalo vai ole lofa ma le loto maulalo e ka mo que le meia la ngale ka ke lo ka ko vai ola ngolo ia il me ka ole loto fete le ka uvo apostolo polo mai lo fete loto isi pe se ai o le a o ruatu ia te auto vai e kanga ka fo e lo la to la ngona fa ka ke fa mo lunga la ngona la apostolo Paulo ina ia le leia ona ruatu ia te ila to ia mau o le lofa loto mau la o mai o mele o ina to Timoteo ia te auto o watali pele fa baoni le li o le na te whamana tuina o tau wa mio i le ngaruenga Keriso pe ona o me umare kalesi o le ale mio apostolo Paulo banga o le kasi le mea o le apostolo e le ngaka inga preacher i makala ngo ai makaukala ai ola i fo that's what it mean e le fa pe anku ala apostolo i kalesi nga alu mala ngai e sel me ngala nga e sel me ngola i apostolo Paulo like others ele ko nga ki nga me sa mo pe ka ko fie ke le fai aku mala hunga ai esere me la fai ko e sa ro kala le ko i fai al me la me o fai me la o lai te vai ole me fa mala apostolo Paulo ya ngai lo le le ki mo ke la wa mio i e kale si o la mio la apostolo Paulo ala hunga e sa vali e fo preach the word, the gospel of Jesus Christ e muli e fo o fa kingo e fo yang ngalwen le ka ke lo le o nga apostolo Paulo ya ele yesi ka mo ko fo go ya ma fo apostolo Paulo pe e jo ko fo ya wi el ma ko wa inga ka usi ma ko inga ma ingo me ngo sa wa yo la
o le lava fo o nga ya keriso Yesu e fa mai lea pe ia fo ka kolore ke lo nga la ka inga manga so soangi ya Timoteo mai e ka mo e puna wa i le ala tanu ma va ai atu ia keriso si o le nga inga la apostolo Paulo mai ala nga ma rosi la apostolo Paulo ma vea o ia Matamua fa le nga ia Korinito ono o keriso Yesu a ko wa kele me le materialism me o le kingo nge yonga po wa o ai nga vai me ia kupunge money and dead o le mea uma kupe me voi le sa mo la kupe le e o nga kupe you know o kupe le o fa nga o ka ko nga kai mi ka ko ki fa ka wai fa simoli ma suka ko ngeli pili ai a olo inga yeli me ole a vo ile le o va ko me manga o ve a lo tupe ma a me le anga ma la vai ma fo tangata ai lo inga le kala ile fa pe ole nga ko pe asamo ia ka ko va vai ka i si ke mi fa mbe ka ko fa le nga le kelo me o ko ha ro ka ko fa ti wa ka wa ile nga ko ile fa lo ngulu ka ka o kala mo ya keriso Yesu nga kala ngo ka ko lo ma ko lo o le lato lotu le mato lotu ka ko lo mo kala ngo ai ka ngaka a wa ka le kala ngo ma le ko neki ka ngaka ya keriso Yesu e o ma le tala le nga ya sau mai le ma lo le tua e a mai le lo langi le nei me vola ya ave ka ko ma kama vai falo ngai kama ngai ka ko ma ku vai fa pela ko kala e vai mai lo pe ka o va for ka ko mi ka mar ka ko FeniSio mar ka ko ma lo vale vai mai o lo ka makiva nga nga e pouco lo ka valea ya sola ka ke ya sa onga nga wa la yo nga e lo nga ngang nga wa la yo lo ka makiva ko fia ai se fe ku pe avele onga ye nga wa ma wai me ia pe fa pe nga se kala ngai ma ku me la nga ma tu fa pe nga le wingo la apostolo de ke lo nga ku silen ka ku ka ngol verso ke ngi pe fo linga mai se ka ora fa ora ma kiva o keriso ina ia fua mai o langa raka e ka le sia ma la o te tonu ia Korinito fa pe nga fa ka ko sa moa o ai fa fonga mai ngi fiafi fa pe o si foi so le nga fa ola inga fa ma warunga le ko e ke alo le skifsian como fai ia ka ko e fo ia tala le nga mai Yesu fo ia tanto na ngi vai kemi o fai ka va o esa o fai class le me A B C D E F G H ia le lopo o e mo kare so al H o bele nei ma e to ya sa ora kala le ko na ela ku langa le ko sen alma senga la lu fu ko bai sole ye wa seu ale lua le pe ko luma o la ku ko o seu ale lua le luma e lua ko o ka ko le fa penga o ka ko lo i ka ko va ai Yesu o ia le fa ka muanga o tato fa totua pe o ka ko ele ku silela nga fa pe inga ia fa o imitate la le ka va anga malu maloko mal pe fo la va Yesu pe o ko umo e kinga inga ma fatia ya venga ia o ko o mai e ta mai e fa ka imitate do it what I'm doing ia faile mena nga o faia fa wa o mai wa o yo le anga malu ma lotu maularu ia o riska nga ka fa ko luanga ku ga ka le vai le lo ko maularu lo e le fa fiku le fa fudu fiku se fudu ma le fiku nga fa rua lost lo ga male ma communicate la usari ga male chano me foi na le ka ko lo imitate fare ka inga le lei o faia ka ko ka mau le fale tangata o fa pe nga ka ko unga ilalo ye manga o mi fo lai ko ngwe ka ni sia fa me ka la bo so le kele o ka instructor inga o ko makai le inga o ko manga o mi le kama le la apostolo mo e alo fa ma le fa maongi ilala fa na o moni pe o langa fa nga o pele fa nga o mai ia te ia me foi le fa fkai le ilanga upu a wa ka ko kelea
ka ko ke le alu pungi sa ai o ka ko ona ia keriso Yesu mo no finanga ia ma ko fo ia o por ka ko vision le ministry o le love o le light ma le light ia 3 le ia mo ka ko me ka o le alofa lava ka ko ia mo ka ko kom foi fa ma la ma fa su ko ma ma ia mo ka ko me ka o le lo o nga fa se me o la iskanga ia ola ai kanaka ia ola ai kanaka ele o te ile nga wala apostolo Paulo o langa ia le mala au e ati na o kusi ko e muli e ati na e mako ya kinga inga ko nito o e ka wakinga inga se o langa walu ku amene o ka u fa ma mulu o ngor kala le o ngo walu ku o ngor kele o fio ese inga ma me ko kupu kongo e kale si o kupu wa ele va pe kupu ko nito ale kupu ya ka ko le si ainga makua le fia ko lokua ngoa ngo kasi alpi supora misi ku fanga mea fa vea nga lima ma ko ai ongo la ko de ko lo vuri ya seli se fe ese inga la ikinga ai vai se o ngai ka mai mea nga i ka unga ku ma ma kelo vol ole ngona la apostolo Paulo e ko keli ka ma me fone ka ko mali ai ka ko o fa nga ole atua ai kongo e kale si e ko kere ngau kako ai kasi asu kako kama le ka mo faia ma so swangi me o kako volanga fa le nga no winga e va ve fea o nga fe so swangi mai di kama ai ko kele kako e manga o mia fo i le kama fa le nga ngol fa le lo kako fo i fe so swangi aku mo ia ku fa kasi la o e nga o e ma no si fa le nga o e tama matua ma teini matua fa le nga ka ko ke kufa ka sia i mo nga luenga ke viso Yesu ina ia falo te le ina pere tala le le yo malo be foi le fa tai le tua mo na upu ele nga ka ma ua ka ko malava fa penga fo inga i wo fa yo na mafuta mai la ona ia ta fito alao la ona le tua ia me FeniSio ia fa un fo fa fenga ia fa un seve ia le sunga foi la wao ona ia Colin leves sevea ma ftai ma futa mai fa ftai fo i to lua lau hani ia ma lo lava tama ia samalai fa ftai lau sunga ona na foi sunga wao ia chineru ole ko kelo la toa le arula ia o computer lunga le ia ona foi le tu le ona te vai fa ftai le ma futa mai jo pese Paulo va tai jo le mafuta malinge fiafi ya fil fo ya aina pau ya va tai jeje tia va tai fo ya nisi ne sui fo ka ku CKA mai o i Australia ya ka Sydney ya Melbourne lo va penga o unga mai o na le tua ya mai la tou la lo va penga Johannes Solomona va tai le mafuta mai la o na Johannes ya mai la to uma o ya talainga ya ona fo ia Matamua na tio fa ftai mafuta mai pasa ma tua ona fo ia ko founder fo o tato ministry te tia 40 ma tua ia Evelyn ma pulisua fa ftai le mafuta mai ni fiafi mai la to malava la sunga la ese le matango fio ngi me sia le anga o pe o ka ku sao le malo le tua ka ki fengale ngale ai o ka ko avea o le KERISO KERISO Yesu o le whanau pele a lea tua ia e toi whanau pele foi ia apostolo Paulo me foi lea ia e koe kes wasi umaku aku lan tai taini ia le whaku o e ngarua i lalo se tai inga se tamā whalea nganga whamalosi au auna ma le loto maulalo au auna ma le fia ia submit ka kou ia ongo o lea ongo le tala leia Yesu lea loa o ina i tato me foi le bengo whakuai mo kasi lea mea e fia ai pulenga ngaluenga makanga luenga mo e kalesia o le ko ya o Yesu ko lo ko o isime amen me vola le ai lo vole ko sia se fa lo ngo Yesu ngalo ya be selo o ko fu mi kon la ngo Yesu o ngalo ya ke le ala Yesu ala kiki lo ko mo isime e la Yesu ngala o ngale dai ya bai bana si e vai al valo un longo ia se o ka fu nga sa mo sa mai fo le atu ponga fo na so te ta
le tula le fiafi ia tatou Samoa ia na o me fo ile si uia tatou pokala ia tatou Samoa te le se fiau me se sao le nei mataupu tu sai fo malau savalinga o whianga ia i le nei taimi a malo atu le so ona le ia sio ia wi le le se mapu honga le nga fanga le vai ma para o ia le ri ai o sin na tala hona le tau pa fengo fia tu ai mo le a fonga me Samoa sia wala o tala tatu tala ai via le tu tatu po kalami o mo le tu langa ko ftai i le tau talo ona me mo nia ia le fengo fia sa o ni po kalami ona e tele ia lu tau ma ki tau yo sa valinga o to fonga vai mo tangata o tala ai no wa tatu toi manatu le tatu tala ne fi TAMާ e FAATUATUA ya KERISO a fa pelo mai mo mai tina a wani manatu na o TAMÁ le tau atu i tatu tala le e fati e fo e tau fo fatina to no ngadwenga ona so se ngadwenga ia tau le umo matua ona le atua le tau se matua ta ona ia le TAMÁ maletina ia so tau au le ngadwenga ti tilo wala ia ina se fi au tau mo moli fo le na fiafi wala batala ma fa so songa o tala i lu i le wola au en te bai bai amen au en te bai bai aya ia tu mau oe o le TAMÁ FAATUATUA ya KERISO amen wa tala e fa no tu vai e tau to fa vai foi lo sa valinga o lo fulanga tono le ainga e kalesia o le ngalwe au te bai bai amen to e te pataula i la wa tala to mo mori mai pau ya Yesu KERISO o tala o sasa o fiang wa uma mena tu watu ya te na te rito i fo ia marsata na alu e fatau nu le fina ngano TAMÁ aisia ona mo oe mo wa o tatou tua na le wala ngo mau te sa aisia ona ti tilo foi la yo seta foi na tatou matua pe na tau ma le sunga teta telo taimi sa lato mativa o le lato vai o le o tatou malusiai nena ta o tatou pokalamri vaso no vai o matou malosi o to vai o to malosi o matou vai o matou poto o to vale le o matou poto sa pe e recycle fo ngani aisa o ngor va ayo matua pa na u mana e tilo le ele na o TAMÁ na la vea tu na te fa petina e fa so mena TAMÁ e ama tu tina le e tau ko yo tu tina ona o tona o pona ne te e tu TAMÁ o to fa futua ma lo si io te lo le si la me fortina ya na le fortina le sa fa e tu ilo ya to ina so we all need tato e mana o mia we all need something we all need something amen eu fui para o teatro eu vou fazer para lá life jacket eu não prepare a minha para prepare life jacket we all need something so if we need something God needs us yes pena tá o de tatu por cada meu so o a mele leina to no fani fai malo ai tau se fe a mo malo o lo ai ngalo malo na no te tiro ye o TAMÁ FAATUATUA ya KERISO ba aya ilo no fa ngama o ipu ma mele leina tau se fe mo malo o na malo fa na o lo malo na lu mana amen o lo manuia na ya ele tau se lu atu bele tau to no tpo ya na o se ko tuanga na sta tano aisia ona na wata tu wa kau ya ai me si fa no si pu kai ala se fe ala ipu ko se fa me awa ngoi pu nga me malo ka dia ala wa ko me mako ona le ka ka mo i tulanga fa TAMÁ ia la bebe fo la fa na ona la fa mai paulo ke le ma fa ma ko
aya ia o ino to ma po po ia tu mo to ya le tato por kalame na Samoa amen mo le vai aso na se fi autaua ia fa penan fi talai me le tua le tato por kalame ne fi ia tau in fa manuia ai oi manuia ai mato le savalinga mo le vai aso mana tua o le tamā FAATUATUA ia KERISO ia Samoa le afo ise te upu o le tautamali no whaafonga fo e netu lana fia ia i mauta na wa le atua o tau finangana maua fo yani au nei ni yeisi ato toa po amen tofu la fo maua ma vai na fo launga ni pe ona masani ai tatou uma tangata ia alo tatou tamu fai pe au na matina e le malo le tana le e yusu kuiso po malo le tua lunga nena lang ia mo le tulanga fo tai tele la Samoa ai viewers uma ma o to uma fa pena na veto taimi ngau mo le mai de tatu po karami ia woli ma to la winga to to sua ia o tipo le lo si de fia le tua o to Samoa va no ina lo taimi o tai tele lava talo mai ma talo to fo tatu po karami mesel CKA so se vai ngon nilo lang ye fam nyanga le tua ia Samoa mo le tipo le ngang fo tai sunga fa fengai ngai pasta mai ia ma le so ia fe ko pena fo na tapo wa me fo tatu po karami ma tula le fief le ngata ko le tatu ko pa angai ma le global internet network amanuia fo ne no fuanga ko pena na matu fo ngai na mo ni po kala e per fa unga mane mana le tua ia ne no fuanga e se ko nyanga lunga sunga fa fengai tua ma no falo ma ni KERISO Samoa mo le tulenga fo tai tele lava tele lava ni tula le fiafi Matamua fia tatu po kala ia na bono mo nei na vatu le sunga fa fengai ia fa una tatu po kala mi se tang tai tatu nami su ia toi kasi ale tato malo le ia la ona ia vai filuai festival passa vai filuai alo basta lo la vale talo mai fo fa ona na ona il fiafi ia la tato talo lo mato tamal langi mato fa stai tele la vela upu o ina i mato uma la vela lo true ia ma fo tamai ia vela la upu o se vai la au ma o se fatu fa pena na toina ma ola i toni o matu tana walo matu ia pe le savalinga le li le au nanga ia te oi le ngato e kale sia ma minisi to intasilo matu nga loe ia tonu fo matu a inga le li matu talo matu to mo se ava no fa penen lava yaso ia fu ia to le vi inga ia oi fu ia o no la ma futa mai la fu ba yaso ia vi inga fu ia tu oi fa ftai mo o nanga minisi tai tasilo fa pena na to inatu ia la tu le global kingdom TV le li fa ftai tele mo me alofa mai fa me alofa ina ila fa na o na ia o na tu ia te oi mo no fina ngalo le li no matu te talo ne fiafi ta mai na te ina lava i mato ia fa lia pe o Yesu KERISO i so se mea mato te faia ma mato tau te tala ai ma mato ngalo ai i so se minusi tai tasi le foi mola ona ia veni le li ia fa penana te ia pe le tua ia nei foi peno te lo taimi ia fa la te le ina la me alofa le tua fa ia te ia fia ona ia te oi nga le foi mo au onu malava fa tua o fa penana mato ngalo fa tasi ile ne foi minusi ke minusi e ang le ia tu mo ilato mo ena mafuta mai nei po fa afta tele tamai o la upu ia o ngale mo mato malava o ai la ngona ia to ti mata ile upenga le li e au nai mo o e malo fina ngalo vi ia o fa vau tamai ia te o per vi nga nei maso o mo fa vau lava amen amen ia tele lava pa inga Samoa e kua mai manuia Yes. Praise the Lord. Hallelujah.